Pemirsa saya nimcapnya pengrau wisatawan ke Bali mawasana ring kemacetan sane dengan kepanggih ring sawetara margine. Utamanya margi nuju daerah tujuan wisata DTW. Namun indike Indonesia pemerintah Provinsi Bali pacang ngerincikan pemargi ring sejeroning nampenin kemacetan untuk ngwatuang pariwisata Bali sane aman tur nyaman. Kepala Dinas Pariwisata Bali Cok Bagus Pamayun Mausang wenten sawatara genah sani madwe potensi kemacetan ring Provinsi Bali inggih punika ring Widangan Kute dan Pasar Kota. Lapangan puputan miwah kereneng, sanun miwah ring Widangan Upod. Nampenin pikobat inucap Bali taler sampun nyakayang strategi mobilitas perkotaan berkelanjutan metropolitan Sarbagita inggih punika bus Metro Trans sahe Trans Sarbagita. Nanging durung akeh krame sani ngawigunayang ia diastun prebeonyane murah pisan wantah duang tali tengah Kemanten. Lianan punika taler kalimbakang kereta api bawah tanah ring Bali sani pacang kewangun antuk maundakan sawetara rute ngawit saking Bandara Ngurah Rai Mengui Sentral Parkir Kute seminyak Canggu selanturnyane pacang kerancang rute sejebak Bali. Tios punika pacang kemargian kendaraan listrik ramah lingkungan. Cok Bagus Pamayun nugesang larapan makudang-kudang pemargi punika wisatawan sane rau ke Bali antuk liburan ka Aptiang Sida mangge kahanan sane degdeg utamanyane ring margi ageng ritat kala nuju genah daya tarik wisata. Rau hemangkin paiketandane pacang meprekanti sareng Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali indik usulan saking stakeholder pariwisata mangdane wenten petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kota ring genah-genah sane kabuatang antuk nampenin kemacetan. Winata Bali Pos Nguningayang.